ما فنكل باهين الرترابو تمودا ها يونا من الكوسات اللي نسري يو جار سب جارتي وسير رغول اللي نسري يو جار سجارتي تملي كنتيبان دبي أسجر أكمل دبي كيس جارتي ساتو ماني يونا من دلنا قاعد في من إجازة إيسا هول اللي نسري لا إله إلا الله إنها عند زانو أما وانت نسنين دراتي فورمالي أنا جندي وجرا أرومودي حالا أمني أرومو كيس جر حالك يكابتا ما كوبي لينك غورا مهون ديكيسن نمني أرومو دوغاتا هذا كوبي لينك غورا تكوما تككوف لما لمت يرو تكو نمني دي بسغال تجرا نمني دي بسغالي يرو لما يرو تكتا كوبي غودان كوما دي بسا ديت زين رابر بعد إننا أنا ما مالي سنين جت شبر بعد سيتان also أن واهي أنا والكبتو في نموت الأم فاتي والكبتو الرا ميديا كنا رتي نمك جالكبا نمني كوما تكوف دي بسا دي كوبي لينك غودا نمني أزجر تنكون يرو تكو تكوف وسو أجندا كيتن سيني دبين كينا تتوليرا باتا من جندي ورانا كي كوبي فدي دفي برو فرا قولا تو دافان كمو تي يو دزا نبدي تكتك جلدي تكتك دموز جلابا أون AD4 مناملي وطاي كزي بيت ada dis tiktoker uci rafar lagi fresh tiktoker no need is home منكم من ورا بالشاتني كفادا مالين كوما توكو غوتا شي كوما بس ديت سن راديسه كوما توكو غوتا نما كوما توك نما دي بتوكو كفاتا just 100 more just 100 more $1,000 finish قالتهم على الفادا أنا أما قافي توكو سنقافد أني بيا كيس زرع دوتنا كيستي أكما نما كميتو نما وليجد فيجي رزقي لون فافيك وجتا أولي من التجالون حاجة ديو كان عمو طورتها بي الرجال ميجرا باتي سديا فوري جيجر وان توكو كيسا حاجة عمرها فاديمي رفي طورتها بي الرجال مي ببوليجر نمني مودي ترى قبل عند سوال فلقم نما فهم بنسلت كأنا واجد اللي تيه كولي واجد اللي عند سوال فلقم طورتها بي توري أما جرو وصوان بربادين وصوان فدين أكا قامت دري تيك توكي كانت تديبو ومني ركوتا مانكو وان نقافتيف حال لجرولي ويني مدام تليلي أيو مانا كان جلت تليلي أرقرر ويلكم بيالو boss of ladies أنا وان تيفي حال لكابتا مان قرأ تيك توكي كانت أكا ديبنو وان نقوديف عايشات أجندة سيد فيسا push ترتا أوكي كان في أما مالي سنين جدا سنين فكاتي نمني دوغامان والله ربي صداتو في أرومما دوغا ستي دغهم وسو أني وان مكاكي يا والكبتي لما نموت دومفا أجندا ميديا كان رد ديما جرو إرّا كدوب دوتي برجت نما كوما سدي كوما أفور أكسين تاتا نمبيك برباچي سوان تي في وان دوبتو كبرّا هين دوبت وان دوبتو هين كم نرامو هين دوبت أما ولو ما قلت أني قافة كليسة ميديا كان رد فرّا اللي كاسي أكا دوبتو اللي كان أقولو نموت دون فاتي هر دقرو لما دون فاكياتي في أبان في تنام نشان اللي نلاد كم اللي نلاد حق نجرت تكون اللي تاي وانتي أني دوبتو في وانتي أندور سكنوف واحد دون فاكيا وسو هنتاني واحد أمة كينيا حواس نجاها I think باكو ممالني ميورو كونغوري جباد نابرسا مقالة باكو تيتي مويسا كتيهم مقالة سن مكان نعرفني والمقالة قدنا ولا جاكيست أمة نجاها حواس نجاها
finxaaleeyyiin faannoo kisaara mootummaa irraan isaan irra gahe ofirraa qolatu waan giddaa ayyaanaati. Soore magaalaa giddaa ayyaanaa keessatti kisaaraa mootummaadhaan isaan irra gahe ofirraa qolatu waan hin dandeenyeef ummata nagahaa hawaasa miskiina konkolaataa irraa gadi buusanii rashanaa. Gochi akkanaa kuni kana durallee Walloo keessatti ummata miidhameetiin gara Finfinneetitti deemaa jiru ambulaansii keessaa gadi buusanii fixan. Oromoon garuu ajandaan kennaa ajandaa namoota dhuunfaati. An kaleessaaf dheengadda sababa maqaa namoota dhuunfaatiin maqaa kiyya kaasaa turan. Irraa hin dubbanne callisee bira darba. Maaliif waan callisuu qabuuf jechaadha. Har'allee osoo waa'ee kanarraa irra dubbadhee namni itti gammadu. Ka gammadu gammaduu danda'a, ka gaddu gadduu danda'a. Sanallee yoo barbaadan naamusaan teettanii yoo na dhageeffattan namni as jirtan kun xumura irratti isinii dubbatuu danda'a. Garuu xumura irratti isinii dubbadhaa waan isin na gaafattanii fi waan deebii isinii deebisuu qabu amma garuu ka dursuu qabu dursee dubbadhaa waan ta'eef ajandaa kaleessaaf dheengadda maqaa kiyyaa fi namoota dhuunfaatiin wal qabatee ka'aa ture xumura irra isinii deebisa. Ka dursuu qabnu garuu ummata keenya dhuman waan ta'eef waa'ee sanirraa dubbadhee ka'ee waa'ee ajandaa anaan wal qabatee deemaa jiru sanirraallee deebii isinii deebisa jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana keessatti rakkoon ilmaan Oromoo tokkoo fi tokko rakkoon keenya guddaan nutuu wal qooda takka. Lammaffaa ani nama gammachuu yookiin ganzabee haa taatu maal haa taatu dureetti boontuu nama jedhamu yoo wallabe akka waan naannoo sana guutuu wallabe yookiin ammoo akka waan Oromoon guutuu wallabe jetti waan fudhatamu tokkotu jira. Ilaalcha akkasii dogongora. Fakkeenyaaf an kaleessa miidiyaa kanarratti namoota muraasa ilaalcha garaagarummaa yaadaatiin waliin qabnuun wallabee jira. Gaafa san isaanii wallabe jechuun warra har'a miskiina dhume kanaan wallabe jechuudha miti. Wal adda waan wal fakkaatu miti. Namoonni anaan wallaba qabnu namoota ilaalcha siyaasaa mataa isaanii qaban anillee filannoo qaban isaanillee filannoo qaban filannoo keenya san irra yoo walii galle wal dhabnu. Kaarra dhume kun garuu namummaa fi oromummaan alatti ka tiktookiin beeyne ka feesbuukiin beeyne ati shawaa ati arsii ati wallaggaa ati gujii kan beeyne sanii. Kanaaf rakkoon keenya guddaan bakki nuti dogongorruu fi bakki itti nu jalaa hanqattu guddaan yeroo baay'ee yoo namoota dhuunfaati yookiin namoota naannoo wahiitiin wal dhabne akka sabaa fakkeessuu fi akka gandaa guutuu waan fakkeeffamutu jira. Osoma akkasiyyuu ta'e ammoo wanti Oromoo saba biroorraa adda godhe yoo jiraate bakka cittee diigdeedhaan. Gaafa hawaasni nagaa miidhamuu fi gaafa uummanni nagaa miidhamu sagalee waliin ta'uu fi waliin dhaabatu. Rakkoo dhuunfaa qaban waliin bulfatu. Isinii galee uummanni kaleessa dhumate sun giddaa ayyaanati uummanni dhumate sun nama Oromoo ta'uu isaa malee Oromummaaf ajjeefamuu malee osoo nama Arsii ta'ee jiraate nama DNA marmaree beekee jira osoo nama Baalee ta'ee jiraate nama Hararge nama Shawaa osoo ta'ee jiraate bar Oromummaa isaanii malee bakki isaan irraa dhalatanii dhufan hin beekamu. Bakki isaan itti ajjeefaman qofa beeka malee namni. Wallagga keessatti ajjeefame jechuun Wallagga qofatu du'e jechuudha miti. Sii galee yeroo ajjeesan sanillee jarri kunillee nama Wallaggaatii nama giddaa ayyaanaati jedhanii ajjeesan. Ati Oromoodha jedhanii ajjeesan. Jarri ganamaa galgala ajandaa fidatanii bocatanii miidiyaa kanarraa ummata ittiin burjaajessuu fi olola ittiin oofuu fi daldala siyaasaatiif jiran. Isin galee ummata ittiin burjaajessuutti jiran. Kan keenya garuu gaafa namni isaa irraa du'eyyuu waan dhuunfaatii fi waan qoco ajandaa shufuruu bu'aa hin qabne osoo dhiigni namaa osoo haadha kee taate osoo obboleettii kee taate argaa jirtan ummata dhume sanii fi namoota dhumataa jiran san osoo isaaniif sagalee taanee maal qaba? Isin galee osoo isaaniif sagalee taanee maal qaba? Kamtu caala? Dhugama rabbii har'a rakkoon ummata Oromoo irra gahaa jiru kun ummata Oromoo kallattii hundaan kan Oromoo keessa taa'ee Oromumaaf Oromoo mataa waliin dha'a. Ajandaa walii kennisiisee akka namni wal qoqqoodee kallattii garaagaraatiin wal faffacaasu godha. Itti gammada namni Oromoo kun
يو أجندان ولا بدأ سيزو في والقوش سيزو أرجم إتجمع مدنم كل قاد الرجرو سبب نللي سمون كنا بلسي وياه دوان إندلني في قوتشة تتكوا كيسا سمون كنا هجو جمي وانجرو أورمو كليس وجا سدي أفور أرنا أكاسين تورنو كليس وجا أفور سدي أرنا جاف جوار محمد فاتي من هنا تورن أكنن تور أورمو أمة أمة سجلة تكم من تأثر ميديا كنا رتنا من نجعلمك أبو أورمو تور سجلة أورمو تور أجاهم إلمان أورمو دي تور ركو أورمو الباسي ولا اللبي أمة إثيوبيا قدو تور أجاها تور وقت لما سديه أسجرو ميديا أورمو كبر كجندوما الرجل القادر كدوتي نمار ركضو كأجندة نموت الأنفا والكو كواين نموت الأنفا يو دبتهم كوما شاني كوما جهان لا لم كيو أمني دبتو أمو نمني دبسة قلتاين ملا قويا لما سددور نصري نما هيسي نما مالكو دهني أسرع دبتا تورن أسواي سنرا دبتا جرادي نما كوما شمتونا لال كبرنا دبب بيكا ما تورو أكالو نما كوما شان سينسيسه واي سنرا إسني دي بيسا سوجده والله بالله كوما شان سينا مناكي غافا أنما ولبو في غافا نموت الأنفاتي ولبو نمني كوما سقلتاي منا كان الله ليزر جالتو اللي جبتو اللي بايئت يف تيسسني قراص من بنو جدا قدام بنو جدا بايئتني في متقول كلنا كيسا جرى دبين أمة أورمو دوما جروف سقلتا أمة أورمو دوما جروف سقلتا cubbu isaanii malee dhumaa jiran ummanni Oromoo walwallaalchisanii kaanii jidduu kanatti ummata kana fixaa jiran anammas taanaan kaleessas hardhas wanti dursa kennuuf ummata Oromootiif namni dhuunfaa waan godhe illee jiraate ofirraa hin deebisu namni an waa godhe illee jiraate ofirraa na deebisu ka kanarraa hafe garuu ajandaan guddaa fi ajandaan ummata Oromoo ka ta'uu qabu أجندة أمة نجاها أمة كراديم كوفني كوفر دانجا بهاني لفناماتي بيجنما كيسد أصبر أك كردورة قراتنا جولة يونيفرسيتي كيس بردو أمة كي وراتي شرّا برنوداتي بيوجين شرّا دلدلاتي لك رسوات جيساني أمامتي كي نماتي لفافي لفي نما كيس سيناني يونا ما جيسان لالني بردربون نمت الفات لالني بردربون نمت الفات من البات أمارنيا تناغاري وچو مزي سركا اللاجو سو مسكينوچ እየተጨፈጨፉ እኔ ከዚህ በፊት ምንም ነገር ስለ ፖለቲካ አልናገርም አላነሳም ብዬ ትቼዋለሁ አሁን ግን ስፔሻሊ በወለጋ አካባቢ የሚደረገው ነገር በጣም አሳፋሪ በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው ምክንያቱም የራሳችሁ ሰው ስሞት ህዝቡ እየተጨፈጨፈ ነው ህዝባችን እየተገደለ ነው ጄኖሳይድ እየተፈጸመ ነው ብን ነው ብላችሁ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚደረገው ነገር ሁላችንም እያየን ነው ግን ህዝብ እንደ ህዝብ የምታገል ከሆነ የራስ ምስኪን እንዳይሞትብን ብለክ የምትታገል ከሆነ የሌሎችን ምስኪን መጨቆንና መግደል አያስፈልግም አስፈላጊም አይደለም ጭቆናና በደልን የምታገል ሰው ሌሎች ላይ በደል መፈጸም አስፈላጊ አይደለም አንድ ሁለተኛ ስፔሻሊ በፋኖስም የምትታገሉ ሰዎች አንድ እንድታውቁ የምፈልገው ነገር በግልጽ የምነግራችሁ ነገር ኦሮሞና ብልጽግና የተለያየ ነገር ነው ብልጽግና ፓርቲ ነው ከነ አብይ ጋር መታገል ትችላላችሁ ከነ አብይ ጋር ከታጠቁ ጋር መታገል ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ በመሳሪያ ግን ምስኪኖችና በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ ምስኪኖች እንዲጨፈጨፉ የሚደረገው ጥላቻ መቆም አለበት እዚህ ሚዲያ ላይ መቆም አለበት ህዝባችን እንዲገደል የሚያደርገው ነገር እዚህ ሚዲያ ላይ የሚሰራ ፕሮፓጋንዳ ነው እዚህ ሚዲያ ላይ እናንተ የምትሰሩት ፕሮፓጋንዳ ነው የምትታገሉት ከሆነ ለይታችሁ የኦሮሞ ህዝብ የማንንም ጠላት አይደለም ምስኪኑ ገበሬ የዋ ህዝብ የማንንም ጠላት አይደለም የማንንም ጠላት አይደለም የኛ ጠላት ነው ብላችሁ የምትታገሉ ከሆነ ከፈለጋችሁ ከታጠቀ ኃይል ጋር ከፈለጋችሁ ሀገር እየመራ ካለው መንግስት ጋር
ግን ንጹሃኖችን መግደል ንጹህ ህዝብ ሰብስቦ መንገድ እየሄዱ ያሉ ህዝብ ከመኪና ላይ አውሩ ይሄ ያፈጠጠ ያገጠጠ ጄኖሳይድ ቀጥታ ጸረ ህዝብ መሆኑ ነው የሚያሳየው። ስለዚህ የእውነት ለህዝባችሁ የምትታገሉ ከሆነ ለነጻነት የምትታገሉ ከሆነ በደልና ጭቆናን ተበድነናል ተጨቁነናል ብላችሁ የምትታገሉ ከሆነ ምስኪኖችን መግደልና መረሸን የትኛውም መብት ሊያመጣ አይችልም። የትኛውንም መብት ሊያመጣ አይችልም። ቅርብ ጊዜ የሚደረገው ትግል ሁሉ ቀጥታ ጋላ እያሉ ኦሮሞ መሆኑን እያወቁ የተከበረ ስም እንዳለው እያወቁ እዚህ ሚዲያ ላይ ቀጥታ ግልጽ የሆነ ጥላቻ ሲያራምዱ እያየን ባላየን አልፈናል። ለምን እኛም ከዚህ መልስ የምንሰጠው ከሆነ ነገሩ እየተጣጣፈ በህዝብ መሃል ጥላቻ እየሰፋ ይሄዳል በሚል ነው። አሁን ግን ከሚዲያ በዘለለ በመሬት ላይም በንጹህ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ ደግሞ ሁላችንም እንቃወማለን። አሁንም እኔ በግልጽ የምናገረው ነገር የእውነት ለነጻነት የምትታገሉት ከሆነ ከመንግስትና ከፈለጋችሁ የታጠቀ ኃይል ካለ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው እንጂ በየትኛውም አካባቢ ቢሆን ንጹሃኖች ላይ የሚደረገው ግፍና በደል አጥብቀን እንቃወማለን። ከቻላችሁ የምትደግፉትን አካል ከእንደዚህ አይነት ተራ ድርጊት እንዲወጡ አስጠንቅቁት። ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። ካልሆነ ግን አንድ ቀን አንዱ ገሎ የሚያለቅስ ከሆነ ነገ ደግሞ ሌላ ገሎ የሚያለቅስ ከሆነ እርስ በእርስ መቆሳሰል እና መጠፋፋት ነው የሚመጣ እንጂ ምንም የተሻለ ነገር የሚመጣ ነገር የለም። ምንም ወለጋ ላይ ግዳ አያና ላይ ምስኪን ህዝብ የጨፈጨፈ ጠመንጃ ሌላ አካባቢ ሌሎችንም መግደል ይችላል። ጠመንጃ ነው፣ አይመርጥም። ማንኛውም ሰው ላይ ከተኮስክ ይገላል። መግደል ግን መፍትሄ አይደለም። ስፔሻሊ እኔ አሁንም አስረግጬ የምናገረው ነገር ፋኖን እንደግፋለን፣ ከፋኖ ጎን እንቆማለን፣ የፋኖ ትግል የኛ ትግል ነው የምትሉ ሰዎች ጋላ እያላችሁ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የምትቀስሩትን ጣት አቁሙ። የኦሮሞ ህዝብ ላይ የምታደርጉትን ጥላቻና ፍረጃ አቁሙ። ኦሮሞ ነው፣ መንግስት ነው። መንግስት የራሱ ስልጣን አለው፣ ራሱን የቻለ ወታደር አለው፣ የራሱ ነገር አለው። ህዝብ ግን ህዝብ ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ የምታደርጉት ጥላቻ ህዝቡ እርስ በእርስ እንዲጨራረስ እንዲገዳደል እያደረገ ነው። የምታቆሙት ከሆነ አቁሙ። ይሄ ነገር ገፍቶ የሚሄድ ከሆነ ግን ወደ እርስ በእርስ መጠፋፋት ነው የሚወስደው። ሌላ ምንም አይነት መፍትሄ ሊያመጣ አይችልም። ስለዚህ ትግላችሁን ባመናችሁበትና በፈለጋችሁት መንገድ ማራመድ ትችላላችሁ። እሱ የኔ ጉዳይ አይደለም፣ የኛ ጉዳይም አይደለም። ኦሮሞ ማንም ሰው ባመንበት መንገድ መታገል ይችላል። እሱ የኦሮሞ ጉዳይ የኦሮሞ ችግር አይደለም። ግን ግዴታ የራሳችሁን ትግል ጥሩ ለማስመሰል የሌላኛውን ህዝብ ብሔር ላይ የሚደረገው ጥላቻ ኦሮሞ በማይፈልገው ስም መጥራትና ማንቋሸሽ መቆም አለበት። ሚዲያ መቆም አለበት። በጣም ገደብ እያለፈ ነው ይሄ ነገር፣ በጣም ገደብ እያለፈ ነው። ቢያንስ ህሊና ካላችሁ ህዝባችሁን የምትወዱ ከሆነ የእውነት ለህዝብ የምትታገሉት ከሆነ የምታደርጉትን ጥላቻና የጥላቻ ቃላቶችን ቆጥቡት። ምክንያቱም መግደልም እንዳለ መሞትም አለ፣ መግደልም አለ። በየአካባቢው ንጹሃኖችን እየሰበሰቡ መግደል ግን ትግልም አይደለም። እንደውም ንጹህ ትግል ከሆነ ያንን ትግል ወደ ሌላ ነገር ይቀይራል።
ያንን ትግል ጥላሸት ይቀባል። ይሄ ነው የምለው እኔ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ከብልጽግና መንግስት ጋር አያይዘው ከብልጽግና ጋር ጦርነት ስለገጠሙ ቀጥታ ከኦሮሞ ጋር እንደገጠሙ አስመስሎ የኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ መቆም አለበት። ጀልደይ ተከተካ አፋን ኦሮሞ ደም ሁዱ ሀሬሴ ጀዝባ አፋን ኦሮሞ ሰዓ ከመከዱ በዱፊው መከዱ በለተለትንም ቆጥ ጋርቤጂ ኩን አመትልሌ ቀብሳያ ኦሮሞ ቶን ተከናኩን ይልሌ አፋን ኦሮሞ ሲት ድበደበለ ጀራት አፋን ኦሮሞ ሲደጋ ከል ጀረ አፋን ኦሮሞ ሲቤቲ ጀራት አፋን ኦሮሞ ሲቤካ ጀልዴስ ስለዚህ እኔ በአማርኛ መናገር የምፈልገው ነገር ቢኖር ማንኛውም ህዝብ ማንኛውም ሰው እናንተ ህዝባችሁን እንደምትወዱት እኛም ህዝባችንን እንወዳለን እናከብራለን። እናንተ ለህዝባችሁ እንደምትታገሉ እኛም ለህዝባችን እንታገላለን። ህዝባችሁ ስሞት እንደሚያማችሁ እኛም በጣም ያመናል ያንገበግበናል። ስለዚህ ዛሬ ላይ የኦሮሞ ህዝብ በጅምላ እንድረሸን እንድጨፈጨፍ እያደረገ ያለው ነገር አሁን በሚዲያ ላይ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚዎች ሚዲያ የሚጠቀሙ ሰዎች የሚያደርጉት የጥላቻ ንግግር ነው። ለምን የኦሮሞ ህዝብ ሁሉ የአማራ ጠላት እንደሆነ አስመስሎ ሁሌ በየቀኑ ጧትና ማታ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚያወሩ ሰዎች ዛሬ ህዝብ ሲገደልም ደግሞ ጠላቱ እንደተገደለ አስመስሎ የሚፎክሩ ሰዎች አሉ። እዚህ ሚዲያ ላይ ጠላቱ እንደተገደለ የታጠቀ ኃይል አይደለም፣ የመንግስት ወታደር አይደለም፣ ንጹህ ህዝብ ነው። ንጹህ ገበሬ፣ መንገደኛ፣ በትራንስፖርት ሲሄዱ የነበሩ ህዝብ ናቸው። በትራንስፖርት ሲሄዱ የነበሩ ህዝብ ናቸው። የኦነግ ሰራዊት አይደለም፣ የመንግስት ወይም ደግሞ የብልጽግና ጦር አይደለም። ያ እንዲደረግ ያደረገው ደግሞ ስፔሻሊ ከ6 ወር ወዲህ ቀጥታ መንግስትና ፋኖ ማዋጋት ከጀመሩ ወዲህ ጦርነቱ ሙሉ በሙሉ ከኦሮሞ ጋር እንደሆነ አስመስሎ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚያወሩት ሰዎች ናቸው። በግልጽ ጦርነቱ ከኦሮሞ ጋር እንደሆነ አስመስለው እዚህ ሚዲያ ላይ የሚናገሩ ሰዎች ትርፉ ይሄ ነው። ጦርነቱ ኦሮሞ ከማንም ጋር በዚህ ሰዓት እየተዋጋ አይደለም። እንደ ህዝብ የታጠቁና የተለያየ ፓርቲ አባላቶች የራሳቸው ዓላማ ያላቸው ከኦሮሞ ከአማራ ከሌሎች ብሔርም ሊኖሩ ይችላሉ። እየታገሉም እየተዋጉም ሊሆን ይችላል። የኦሮሞ ህዝብ ግን እንደ ህዝብ የትኛውም የብሔር ጠላት የለውም፣ ከማንም ጋር እየተዋጋም አይደለም። ስለዚህ በህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ በኦሮሞ ህዝብ ላይ የሚደረገው ጥላቻ ኦሮሞ ሲገደል ጠላቱ እንደተደረገ አስመስሎ እዚህ ሚዲያ ላይ የሚጨፈርበት የሚደለቅበት ነገር መቆም አለበት። ፓርቲና ህዝብ መለየት አለባቸው። ይብቃል ይብቃል። እኔ ህዝቤ ሲገደል መናገር ዘረኝነት አይደለም። ምክንያቱም እናንተም ህዝባችሁ ሲገደል ስትናገሩ ነበር፣ ስትጨው ነበር። ማንም አልከለከላቸው። ግን ለህዝብ መታገልና ለራስ ህዝብ መታገልና የሌላ ህዝብ ላይ ጥላቻ ማወጅ ትርፉ እርስ በርስ መጠፋፋት ስለሚሆን ማንኛውም ሰው እዚህ ሚዲያ ላይ እንታገላለን የምትሉ ሰዎች ኃላፊነት ሊሰማችሁ ይገባል። አንድ ህዝብ ላይ የምታደርጉት ጥላቻ ነግበኔ የምን ነገር እያሰባችሁ መሆን አለበት። ወላሂ العظيم ትክክል አይደለም። ሁላችሁም እራሳችሁ ስትታዘቡ ስታዩ ነበር። የአብይ መንግስትና ፋኖ እርስ በርስ የገጠሙትን ጦርነት ከኦሮሞ ጋር እያያያዙ ቀጥታ ወደ ኦሮሞ ጣት እየቀሰሩ የሚደረገው ነገር እያየን ነበር፣ እየታገሰን ነበር። ይሻሻላል በምን አይተን እያለፈን ነበር። ግን ምንም እየተሻሻለም አይደለም። ጭራሽ ንጹሃኖችን ወደ መግደል ወደ መረሸን እየሄደ ነው ይሄ ነገር። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ላመነበት ነገር ባመነበት መንገድ መታገል ይችላል፣ መብቱ ነው። ግን
አንድ ህዝብ ላይ ህዝቡን በሙሉ 60 ሚሊዮን ከ60 ሚሊዮን የሚበልጥ ህዝብ የኛ ጠላት ነው ብሎ እዚህ ሚዲያ ላይ መፈረጅ ዞሮ ዞሮ ንጹሃኖቹን ለጥቃት ስለሚዳርግ ይሄ ነገር መቆም አለበት። እንደዚህ አይነት የጥላቻ ንግግር የምትጠቀሙ ሰዎችንም አጥብቀን እናወግዛለን። ይሄ ነው ማለት የምፈልገው። ሐሳቤን ጨርሻለሁ። ቀጥታ ውጊያችን ከመከላከያ ጋር ነው ካሉ ከመንግስት ጋር ነው ካሉ ቀጥታ ከመንግስት ጋር መታገል ነው። አይ የታጠቀ ኃይል አለ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው ካሉ ከታጠቀ ኃይል ጋር ነው እንጂ ንጹሃኖችን መግደል ንጹህ ህዝብ ላይ ጦርነት ማወጅና ለጥቃት እንዲዳረጉ ማድረግ ለወደፊት ሁላችንም ብዙ ዋጋ ሊያስከፍለን ይችላል። ይሄ ነው የምለው። ኢቲያንሴ ilmaan Oromoo duguuggaan uummata keenya uummata nagaa irratti giddaa ayyaanaatti godhame waan ji'a 5-6 irratti hojjetamaa ture waraana amma faannoo fi abiyyiin gidduutti eegale kana akka waan waraana uummata Oromoo waliin eegalamee fakkeessee waan miidiyaa kanarra ji'a 6-7 lallabamaa turetu har'a uummanni nagaa akka dhumu godhe. Maalif isaan siyaasa isaanii ittiin bareechifatuuf deeggaraa isaanii ittiin baay'ifatuuf waan qaban kana galmaan gahatuudhaaf dirqama ummata tokko irratti jibbiinsa lallabuu qaban. Ummata kaasuu barbaadan san diinni kee Oromoodha jedhan malee hin socho'aniif yoo akka Oromootitti diinummaa Oromoo lallaban malee. Har'a ummanni nagahaa akka ajjeefamu ka godhe ajjeesanii har'a miidiyaa isaanii hundarra deemtanii ilaaluu dandeessan. Komentii ijoollee keenya jala barreeffamu ilaaluu dandeessan, dubbisuu dandeessan. Ilaaluu dandeessan. Akka waan injifannoo wahii argataniititti gammadanii utaalaa oolan. Akka kana godhan ka godhu maalinni jibbiinsa uummata Oromoo irraa qabanii fi Oromoo makamiyyuu eessatti yoo ajjeesan akka diina isaanii ajjeesaniitiin waan laalaniif itti gammadan. Baga dhuman jedhanii itti gammadaa jiran. Gammachuu isaanii miidiyaadhaan ibsataa jiran. Miidiyaa isaanii hundaan. Kan keenya garuu eenyu akka ajjeesanillee osoo beektan maaliif akka ajjeesanillee osoo beektan dantaa itti dhabee namni calliseetuma laalee bira dhala. Amma ani yaada furmaataati wanti jedhu akka ilma Oromoo tokkotti yaada furmaataati wanti an jedhu yoo jiraate Oromoon yaada qircoo fi ajandaa qoshqomboree yeroo kaan miidiyaa irratti namni ittiin mataa wal nyaatu yeroo hunda akka waan ajandaan sun zalaalam ta'eetitti jibbiinsa lafee walii qabatanii qiimii walitti qabatanii ummata nagahaa yeroo dhumu laaltanii bira hin darbina. Yoo Oromoon akka Oromootitti illee rakkoo walirraa qabaatan namni wal dhabillee yoo jiraate namni yaadaan wal mormullee yoo jiraate namni gandaan wal qoodee wal fixullee yoo jiraate yeroo ummanni nagahaa kun dhumatutti kan ajjeese nuti kan nuti irratti wal dhabnu ilaalcha yaada garaagarummaa qabnu teennee akka namaa marannee furuu waan hin dandeenyeef arrabaan walitti duulla Oromoo fi Oromoo. Kan nu ajjeesaa jiru garuu ka anallee ajjeesu kasillee ajjeesu maaliif waan Oromoo taate bichaa. Ka anaafis wal mormisiisu ammoo garaagarummaa yaadaati. Ka Oromoof Oromoo wal mormisiisu garaagarummaa yaadaa qofa malee diinummaadhaa miti. Kan diinni uummata nagaa nurraa ajjeesuuf ammoo waan Oromoo ta'eef ajjeesa. Osoo uummata dhume san keessa namni wayii ani arsiidhaan an ajjeesin osoo hin dhiisu diinni sun ati arsii deem nagaan hin jedhuun. Osoo ani shawaadhaan na dhiis jedheen hin dhiisu. Osoo an booranaa na dhiis an harargeedhaan na dhiis jedheen hin dhiisu. Akka duutuuf Oromummaa kee qofa gahaan. Kan si ajjeesanillee Oromummaa kee qofaaf. Kana ammoo namuu hubatuudha. Jaalattee jibbite illee akka harreetti dhiitamaa jiraatu nama barbaadoo taate malee jaarraa 27 keessa deeggaraa paartii feetee ta'e kutaa feete keessaa dhufu. Jaarraa 21 keessa namni gabrummaa baadhatu barbaadu yoo jiraate malee
قبرما إيه نراسل دفوتو الدين وقاعد بتوقف شنتما درا سي قبرو فتاتو أنا موتما بيام بولشا جروفي ورا كداتي بسونا جروفي مال الراحة سيانجو دين وقاعد بتوقف شنتما كليس الراسي قبرو ساتور كهردا مكا كان كي هنتين مكا براسي تبوغاسي قال لا جري ميديا كان رجعنا مقلقل اللباو أكوان قال لا مكا ورموتي سينا كليسا ديبسي قبرما في وانجو قبرما كليسا ديبسي وان سرتي فيهو بربادوف هرد اللي مكا فكتا كليسا تين سوام درس إيجاد مكا تنبربانين سوام أجبودا كايو إساتي في وان إلى جساسا سرتي قلمانجا أبيين ديگرتا أباو ديگرتا فيتو جوارين ديگرتا فيتو بارتي فيتو ديگرتا فيتو إين نيو إن ديگرين وان قرو قما كاباتي في جرف انتاليي كنران أمتك ينتقفو تقوم ما نفرق ولا أكا أورموتي وان فيتا والقرى وان فيتا والإنجرى فيتا إبدو في كبسيسا ولي كبسيسا ركون كب إيه سيون ركو وان قما جرى كناتي نفو قرو دقوقا سنجي جرى كناتي أمتك ينرت راوتا مقرو قمتان بلا لفدا هم بلا لفدو تدانا سلبين مننا مهنداسي سبب لله أتجلستولله إله أتجلستولله ميديا كنرت جرت إن سمو كتير رتو جدا سيقله أتي ولا جيسر شوا جيسر إبلون جيسر جتة جلسوا دندي تلاتة مال تو نجى جتة بردار بودندي غارو ميديا مكان الرأي وادي رفته أمو mana birayo sente oromo ajjes ne jede ka jarri dichi so argiti sigale abet wa alaikum salam man gudino oye wa alaikum salam kam naga jesta bayana saya naga lal mana biratit yo laite lalto akka nuti gandaa fi gandaa wal waamnu san jarri gandaa fi gandaan waamanii osoo hin taane akka walii galaatitti Oromoo ajjeesnee jedhanii kan utaalan argita. Achi biratti garuu Haaruun ayye ilaa yoomil qiyaama mana kana keessatti deebitu jaldeessa. ولما قالت يا دا فرماتا أكا يا دا فرماتا تت يا دا فرماتا وانت أنجلو يا دا فرماتا أكا فرماتا وانت أنجلو وجراتي يو نما أورومو بكا فلان التو أجيسن بيا فلان التو أجيسن تقوم مادان بلا لفدا غراغرما يادا غراغرما بارتي سياسة غراغرما غندا إيسا وجود فيتا متى تلفن فدا إيسا وجود غوتو إيسا سنين جران جرا غيوتا مراسف يرو مراسف بيانس ديغ نساني جيدان سن جناز نساني سن هاگا دچه كيسا غالي سينوت أمني شرافي شري دان چوبودان أجيف من سن هاگا إسان أولا منت غراغرما يادا قبل مي بيانس نمنو نتن كولفين وان في والغون أفان أوروموتي في كيسا وما فين اللي والهاغون سنغاليل أفان أوروموتي كيسان اللي وان فين اللي والهاغون غارو إرما اللي تاتو يو غرال اللي سنان كتك غادو مبايا هاغانو كيسا اللي جدو بادا إسنين أغامي اللي جدو بادا هما أورومو تاتيف بيچا أجيچا أمتا نغا رتي قرم أجيچا إلمان أورومو رتي قرم سبب نسان أجيفمانيف غند إساني تيفي متي نانو إساني تيفي متي بارتي إساني تيفي متي وان أورومو تأيف أجيساني دين أجيسي كانتو أورومو كجبورا دين أجيسي كانتو أورومو كدين فتورا نمجر أجيسي كانتو أورومو أجيسنا أورومو بلسنا أورومو بيتنا كيسا باس نجدا وان كابساهوف كابسون جرا كابسو سرنا ديمقراطي تيف والكتب ما تيف سنتاني كابسو أورومو متى نوان جرا ملافقان الرابل لسنا جراني كابسايا وان تادي إسنامو
rakkoo feetanillee keessaan qabaadhaa keessaan fixadhaa feetan araaramaa feetan dhiisaa garuu gaafa akkanaa kana salphina kana baadhattanii manatti hin galinaa afoo dhaabadha